Kiroko kia umuthi ikundi cia mbeu njithe irokire gutafania mirurungano kaunti-ini itiganite makiregana na mendekithia ma watho wa kigina wa mwaka wa 2024 uri urathi na mbere na gucirirwo bunge-ini ya kibururi. Kuma kaunti-ini ya Kiambu, Kakamega nginyanagia kaunti-ini ya Kisumu, mbeu njithe ya rungu rwa gikundi kia Gen Z maumana ndumiriri imwe ya kwenda watho uyu uteanirio kaimana no tigwikwo mogaruruku maria marendekithio ni ambunge. Tauni-ini ya Eldoret, kaunti-ini ya Uasin Gishu, mbeu njithe ni mokiriire thirikari na kiria maugite no kurituhia irarituhia muturire wa Akenya na kumakuithia mbigiga cia magoti handu-ini ha gwetha njira itiganite cia kuhuthia garama ya muturire. Ushuru inapandizwa bila makosa, uko na helmet, uko na reflector, wanakuwekea makosa venye haifai. Serikali yetu ni liar, ni waongo sana. Wanaondoa tax na mkono moja, wanaleta zingine na mkono mwingine. Kwa hivyo wanasema wametoa tax ya bread, alafu wanaongeza kwa mafuta. Sisi wananchi ambao tumechagua watu waende watu represent, wanaleta bill ambayo wananchi hawataki. We are going to form the youth party and we ensure that all the youth are taking all the leadership position in Kenya, from the president to MCA. Na kwa tauni-ini ya Thika, kaunti-ini ya Kiambu, mbeu njithe aya ni matafanirie mururungano wa thayo kuma tauni-ini ya Thika nginyanagia tauni-ini ya Ruiru kuria mahingire barabara nene ya Thika Super Highway makihinyiriria ambunge othe kwaga kuhitukia watho uyu makiuga ni wako mahinyiriria makiria mauria mahinyiririkite. Turi athomu twereirwo mawira tutihetwo tukininirwo kazi mtaani umuthi una ithu turerera guku. Na mbeu njithe kuma kaunti-ini ya Naikuru matinatigwo na thutha kuria maugite wona mateta mao maga kurumbuiwo matigacokia atongoria aria mariho kwa ihinda-ini riri githurano-ini kia mwaka wa 2027. Maundu mekuhanaga o tao kaunti-ini ya Nyeri makiuga ti akenu kuona kihiri kia mbeu njithe gitiri na mawira na uguo kuria thirikari ndikarituhie maundu makiria. Aruna ao kuma kaunti-ini cia Embu, Mombasa, Kirinyaga, Laikipia, Nairobi, Kisumu, Kisii gatagati-ini ga kaunti ingi onao matinatigwo na thutha makionania marakara mao makiregana na mendekithia ma watho uyu. Kama sahi Embu County wasichana wana sanitary towels na yetu tunaona serikali inataka kuongezea ushuru katika hizo sanitary towels. Tunataka kuwauliza vijana, tumechoka ama hatujachoka? Wameslice budget ya health. Linda mama kitambo tulikuwa tunaenda hospitali. Mabibi zetu walikuwa wanajifungua bure. Sasa hizi tunaona kuna kosi yenye itakuanga hapo ya kujifungua. Tunauliza na sisi ni wafanyakazi wadogo, wenye biashara wadogo. Maisha ikiendelea kupanda hivi na wanatuambia tuoe, wanataka tukae bachara. Sisi ni watu wa biashara, wengine ni watu wamesoma, wasitutax kila kitu. Wanasema tumelipwa na ma politicians. No, this is the agitation of the young people. And if young people can stand up, I'm pretty sure 2027 tapeleka hawa walala hoi wote nyumbani. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.